Adom Trotro Prince also see do watch mota nene said the Ghana Health Service say I recorded 2 cases a lassa fever no and a prince ne adihye bi ahye busa wo mo mate ho asem kwan bai and obo ho by prince yentie de omo ken fitafo a wo mo ewa ha no se ne aba beto Ghana Health Service de aba se lassa fever enam so amanipa baako ato nananom wonse do baako so eda ayaresabia ewo kolebu sese omanfo ensem a ye bi so omne se ye ka lassa fever e dien na wo de bebo ho ban e de free sa lassa fever no ye ka lassa fever what e dien matin ho asem yare ya ehu papa e wo se Ghana bantu ho na munsisia e mayen nye sa de asem beba ye ka lassa fever dien yare me pese me dien yare ne ye dien yare ya etse COVID na eyehu pa sana mate ehu papa me se na me titete no se Ghana ban ntu ho na munsisi asem beba asem pa na beba enua yes so mo within 1 minute 2 minutes na wo ko krechi ade we dey bad ya enua enye papa man Ghana ti yesre aban se ontu ho na munsisi amayen ya ankasa so ye betu ho na mo so bi bani tu anamo de na nimfa yare de menya hu bi dade na se na wo che na ehu kan kira ban se na be ya enko se na covid be ya e kan egu dan mu no on starting tu hu anamo sisi a se na be ya sa yare na entumi ntiete se wo ma we mu lassa fever ya de bi a ye fe ne sen valos e de ba na bi se kusie nkura ti ye boy ho ban afiri sa ne ma ne nyina ana lassa fever no etimi fa mojem enti se obi ni obi ekohyemu wompem a na moja esesa ukoyi uti moja ewo blade no nipa na nsesa lassa fever no so moja na kan ye den utimi enye bi mo amu fie enkura ya papa e kan ho aseme ekura no omne nam ho nuane amudi besi ho na omne nam so dwonso na oma dwonso de eguso ye bie niema ni so apapa ya kan musuma hu yi die niema na wo betimi ayede abo ho ban a wonkonya sa yare bi se ye tumi boy ho ban efri ye bobo ye niema no efi ne nkekan bi a ba bi a eho nte wo ankasa o kitchen ese otumi di ho ni esiesie ho se le be ya mo sa mo an mutumi ma inside ho e me ha wadwene na yakasa so obi so wo di ne hu nipa nso so na yare ne bi aka na ene so kwa be na ye be fa so wona mi bisa wono wasem ne de depend ni pan ba bi obeden obenante apia ko abonten obetima siesie ne ho kama ba bia na wa ye meme bia na ye ntima nche ye ho so na yakọ ye enam agro bi na ede sa yare no so aba ba obi obedi ne kitchen ni kama pa bibia se ba ya bibia mabat sa anamuntu nso timma sa ade no bo ana wona mi ewo mu sa na so se brebia wo be ma so hye ho so kakra se ne be ya onkofa sa yare ne mafi onti de na be de abo ho ba mo de ye de we ya tidin huhu aba sisi ya kuni ho ba ko so de kolebu a afi na doctor fo gina ho serious di e de nya se be di ehuni ibobo ene ma no ye bi ku se nkura ni nkusi ya so mo de bai wonya wadua ni so mo akura nko na so enko dwu so gu so yadua na aduane adwo ye boy ho ban se enko di aduane adwo bebre ena yan ko ba balance shop so ma obi enko yi enti so a bia o de blade da bia yi obi de ko ba obi make sure say emfa blade da me yuti na se twa nipa na de be yi o so benya yade no bi ena ba bia ebi so ni nyina say your boy ho ban ye be di ehuni because according to no so obi attach ade bi ko na ko so ma yade no ye yese friend valos no enam wiem enam nema bebere hu so obi aso ade bi no ko so ma so betime anya bi de say boy ho ban afiri sa ne ma nyina nti ofie wo bedodo bola wo ma bola ne me wo agina mo ofie ho a ebeboa na ohun nkura na wa den choba bi o kan hia me ko didie na ekura kese wa tonkon anim na ma me ni yifrim no sama nkrofo me hwedi nam si na we lassa bi wo kura mu ana yenden Adom Trotro ene omanfo a kire wo madwen de afa lassa fever ho me na me di mate e wo kan nim se mate driver ene ni mate tike mu na se car na eye ma mate ne eje so sen away